Poštovani gledalci javnog servisa Crne Gore, dobrodošli u talk show Nacrtani. Moj uvaženi gost danas je regionalna muzička zvijezda, gospodin Sergej Četković. Gospodine Sergej, ja vas moram oslovljavati sa riječju gospodinom, jer ste zaista gospodina muzičkoj sceni regiona. Hvala na uvodnoj riječi, hvala na vremenu, hvala na pozivu i hvala na ovo gospodine. Iako ja u Podgorici volim to da bude brate, druže i tako dalje, ali hajde. Da, u pitanju je javni servis Crne Gore i da se držimo nekih principa. Pre svega, naravno, mi smo se dogovorili da ćemo se persirati, iako je naravno opuštenije kada smo na ti. A za početak, nadam se da ćemo se lijepo družiti. Vi ste gledali koncept ove emisije i... Pratim, gledao uživo i opet kažem sa velikim zadovoljstvom danas tu kod vas. Da, i da vas podsjetim, u ovoj emisiji nećete ni pjevati, ni pisati pjesme. U ovoj emisiji ćete biti nacrtani. Zato sam došao, što bi rekli Podgoričani, kao upisan. Odlično, pa zato jeste tip emisije takav gdje je gost opušten. Vas ne treba promovisati. Sa vam se treba samo zabaviti i nasmijati u ovoj emisiji. Šaliti. Jeste zaista dovoljno promovisan i da je suvršeno bilo koja riječ reći više o vama, jer svi građani znaju ko ste vi. Ajde da ne otvaram neku veliku priču. Hvala najviše. Da, gospodine Četkoviću, za početak, vi ste rođeni 76. godine u Podgorici. Tadašnjem Titogradu. Da, vidite, i čini mi se, ovdje sam vidio, je li potvrđujete da ste rođeni 8. marta? Kunem se. A zašto ste najpopularniji? Da li zbog toga što ste rođeni 8. marta, da li ste zbog toga najpopularniji kada je 8. mart ili zato što znate dobro da pjevate? Pa više puta sam komentarisao sam, ajde da kažem, moj posao, jer i danas koji uživam i sam datum rođenja, djetinjstvo kompletno i tako dalje. I uprkos datumu rođenja, svim onim, ajde da kažem, pogrdnim, kako bi to rekao, nadimcima koji vas prate kroz dane osnovne škole i kasnije čak i srednje škole, ali uvijek kažem, Bog imao drugačije planove za mene, tako da sam, bez obzira što je Željko Samardžić, moj dragi kolega, dugo vremena bio pola čovjek, pola 8. mart, tek kad sam se ja pojavio, onda su shvatili da sam ja zaista ne samo pola, već sam cijeli čovjek 8. mart. Da, i dalje držite tu titulu. Da ste najtrženi toga dana kada ženski pol... Što ću, svi slave rođendane, ja pjevam na svom. Da, ja sam za početak pronašao neke fotografije, pa možete slobodno komentarisati. Majka i tata. Da, jedna od njihovih najljepših fotografija, jako ih ima jako puno. Mislim, fotografija govori ono što kažu 1000 riječi i njihov odnos je bio za života bukvalno ovakav. Non stop su bili zajedno, toliko povezani, toliko srećni, zadovoljni i zaljubljeni prije svega do posljednjeg dana i uvijek komentarišem onako sa velikom radošću da sam sretan čovjek jer sam imao od koga da učim, po kome da postavljam i svoj život i ambijent u kome sada živim, a to je ambijent koji smo imali kod kuće, koji su nam oni, slobodno mogu reći, nametnuli. Da, otac vam je bio čuveni automobilski as, osvajao je značajne nagrade u bivšoj Jugoslaviji, to nije bilo lako tada osvajati i prva mjesta i kupove kada su u pitanju automobilske trke. Da, on je bio aktualan tu negdje krajem 60-ih ili početak 70-ih, u stvari kako to dođe, ne, krajem 70-ih, početkom 80-ih godina. Ja sam došao kasnije, moj stariji brat je rođen 70. godine, ja mislim da je on 70 ili 71. već i završio sa svojom karijerom iz njemu znanih razloga, ali posle sam uživao u svim tim pričama naših kućnih prijatelja, čak i Mije Ivanovića koji je bio radnik televizije Crna Gora. On je uvijek bio tu, uvijek imao dobru kameru,
i nalazio načina da zabilježi ne samo trenutke vožnje mog oca i te njegove pobjede, već i neke privatne trenutke. Tako da smo dugo uživali u tim kratkim filmovima, ne znam ni ja, dokumentarcima sa svih tih trka i kažem, slušao priče, uživao u svemu tome i kasnije kad sam i sam negdje stasao, slušao i od njega i imao dobrog učitelja vožnje i dan danas, ja kažem, kad ja vozim, znam da je on tu pored mene jer sve ono što me učio i čemu učio kad sam za volanom, to je prosto jedna odlična škola i škola koja te non stop drži trijeznog, u fokusu, jer ipak kad držiš volan u svojim rukama i pogotovo kada voziš nekog pored sebe, to je druga priča. Na početku smo vidjeli fotografiju vaše majke Dragice, moramo i nju da pomenemo jer je prvo primetila vaš talent za muziku. Majka je inače isto bila jako talentovana, što moram opet da se vratim. Moj otac je onako bio uvijek povučen, stidljiv, on je više bio tip adrenalina i volana, ali čuo sam ga u većini slučajeva kada onako zvižduće nešto, da je to uvijek u tonalitetu, da je to uvijek toliko tačno. Znači, vjerojatno i on imao neke gene koji su naginjali ka muzicima, da je majka bila tu, da kažem, više vezana za muziku i pjevala i u horu i jedno vrijeme, mislim, u grupi Entuzijasti kao prateći vokal sa svojom prijateljicom, koliko ja sad pamtim te neke priče. Ali od te negdje, od 5. 6. godine ja sam pokazao vjerojatno interesovanje. Prvo sam imitirao dobro i bio sam sluhista, onda su me non stop maltretirali. I bili ste skloni uvijek humoru, je li tako? Ma, humor je bio sastavni dio. Mislim, generalno Podgorica je onako jedno podneblje sa jednim specifičnim autohtonim, što ja kažem, humorom koji, bez obzira što sam ja već toliko vremena van Podgorice, ja svaki dan dobijem neku informaciju, neku dobru priču, neku dobru foru i nekako gledam jer me to toliko radi, toliko me oživi i učini da pokrene svaku tu podgoričku priču u meni i onda ja to poslije primjenjujem na svoje prijatelje, kumove koji su pola, da kažem, iz Srbije, iz Hrvatske i tako dalje, ali nekad i oni progovore tim našim tonom podgoričkim i te neke riječi koje mi koristimo, za koje oni nisu nikad čuli, nisu ih nikad upoznali i sad svi znaju te neke riječi koje su jako interesantne i smiješne, a negdje od te neke 5. 6. godine sam pokazao interesovanje za muziku. Onako imao sam specifičan i istančan ukus koji je u mnogome zavisio kasnije od mog starijeg brata Igora. Prvi vijenac, pa se njemu sve moglo, jel tako? Prvi muzički stup, ja sam srednja žalost, što bi rekao da moj prijatelj iz Sarajeva. Mi smo ti, Jarane, srednja žalost, kaže, i osnovat ćemo klub za ove što su bili rođeni u sredini. Tako da kasnije je sve negdje i zavisilo od toga šta sluša moj stari brat. Mislim, opet, kažem, ambijent kuće, porodice, sve to ima smisla i roditelji moji, naravno, su slušali neku dobru muziku, ali stari brat je imao vlast nad tim muzičkim uređajem i nije smjelo da se prođe, da se takne kakvi, dok on ne da odobrenje. A da li ste bili više skloni klaviru ili gitari ili nečemu? Više klaviru. I žao mi je zbog toga što nisam kasnije uzeo i gitaru da sviram i jedno vrijeme sam i u muzičkoj školi imao i klarinet kao dodatni instrument koji sam svirao nekih par godina. Ali ipak klavir je nešto meni tu bilo najbliže, tonalno, zvučno, emotivno, sve je podređeno bilo klaviru. Da, ja sam i kroz fotografije koje sam našao na mrežama vidio vašu pozitivnu energiju. Vi ste uvijek veseli, uvijek ste davali jednu dozu humora i raspoloženja na svakoj fotografiji. Vjerujete, nijednu vas nisam našao preozbiljnog namrštenja. A imam ja svojih trenutaka kad sam ozbiljan i kad sam nervozan. A pogledajte, a nemojte, pogledajte samo ove porodične fotografije, sjajno. Ovo su trenuci koji vas, bez obzira na život ovakav ili onakav, uspjeh, neuspjeh, koji vas prosto otrijezne i kažu ovo je smisao života. I prosto ako nemaš porodicu da dijeliš sa njom i dobro i zlo u bilo kom trenutku, onda je jedan život, slobodno mogu reći, izgubljen.
bez smisla. Da, recite mi, da li biste, s obzirom da ste skloni ka humoru, a studirali ste, vidim ovdje, grafički dizajn, da li bi postali karikaturista možda da niste otišli u pravcu muzike? Evo, sad ste me posjetili, imam jednu informaciju za vas. Ja sam kao dijete jako puno crtao. Moji prsti su bili natečeni od olovke, ja sam non stop, znači u školi moje, pogotovo u srednjoj školi sam bio toliko zaluđen crtanjem da sam znao da pođem u biblioteku i onako u onoj tišini nađem neku knjigu koja ima puno ilustracija, pa onda uzmem i crtam, precrtavam, ne znam, ja bavim se tako, ali opet s druge strane muzika je bila onako negdje najbliža prioritet i pored svih prilika koje su se u međuvremenu dešavale i Glumačka akademija i Likovna akademija, sam ipak se držao onoga što mi je negdje, ajde da kažem, vezano za srce. 86. ili 7. godine, nemojte me sad, ne znam da li sam pogodio godinu, pošto je grad Jerevan šta to dođe, to je grad pobratim Podgorici. Da, da. I onda smo mi iz škole, ja sam bio u Savo Pejanovoj školi, birali su samo kao interesantne učenike u smislu ovaj se bavi pjevanjem, ovaj zna da crta, ovaj svira, tako. Uglavnom, neku određenu kako bi to nazvao, ne vrstu, ali one interesantne koji bi mogli tamo da nešto pokažu u Jerevanu. I onda stvorili ste tu jednu energiju i pokazali ste muzički kvalitet iz... Tamo smo i svirali, pjevali, a ja sam na jednom takmičenju osvojio nagradu za najbolju karikaturu. Eto, ako smo već kod toga. Imam tu negdje kod kuće tu plaketu, crvena plaketa, onako komunistička prilično. Ali sam non stop crtao svoje prijatelje, drugo i bio je jedan Robert Nazarjan, eto, pamtim ime i prezime. I na tom nekom takmičenju nas 10 su odabrali sad sa njihove strane 5, sa naše 5. I ja sam nacrtao tog Roberta i osvojio sam nagradu. Sjajno, volio bih da vidim tu karikaturu kako izgleda, jer zaista ja vas znam iz perioda kada ste se naravno bavili muzikom, ali ne profesionalno. Imali ste talenat i da radite neke spotove, da ne pominjemo kompanije za koje smo radili vi i ja neke spotove. Posjetili ste me malo prije. Da, u Crnoj Gori. I zaista sam vas ja tada i upoznao i shvatio sam da i vi bez muzike bi se dobro snašali u bilo kom poslu. Ja sam prilično kreativan i maštovit i marketing generalno i taj dio kreativnosti koji se tiče marketinga, koji, ajde da kažem, ne samo za marketing, već i kroz gledam fotografiju i smijem se. U bilo kom poslu je potrebno biti kreativan, biti inovativan i tako dalje. I onda se ukazala prilike, meni je pala tako jedna suluda ideja na pamet, imao sam nekih 20 i kusur godina i ja rekao, ja to moram da snimim. Rekao, ne znam kako, ali moram ljudima da pokažem da je dobra fora. Jer smo mi opet odrasli nekim drugim crtanim filmovima, nekim drugim televizijskim emisijama i pođem ja kod gospodina Bakića, čini mi se u Impek, ali ajde da ne pravimo reklamu i ponudim, kažem, evo imam strašnu ideju, prezentujem, ali vidim da oni nisu shvatili poentu priče, ali kaže, aj možeš ti to da snimiš pa da vidimo mi kako će to da ispadne. I tad u tom trenutku je bila aktualna ta videoprodukcija putem green screena, zelenih ekrana, 2D, animacija i tako dalje. I moj kum Đuro Mihaljević i ja to snimimo, uradimo, to je tad za to vrijeme izgledalo, znači, fenomenalno. I krenula je ta reklama i hoću da kažem da sam ja morao da budem akter te reklame, nisam mogao da nađem nikog drugog ako bi se pojavio u njoj. I posle prvog emitovanja to je cijela Podgorica vikala za mnom. Da, ja moram da priznam da sam pored vaše majke i ja primijetio talenat prije mnogih kada ste vi u pitanju i za kreaciju, a i naravno kasnije i za muziku. Da posjetim da sam ja muzički obrazovan za harmoniku, naravno. Da, nižu muzičku. Znači kolega. Da. Gospodine Četkoviću, sada možemo da krenemo sa jednim aforizmom koji sam naravno ja napisao i zamolio bih režiju da ga
komentarišemo. Da li je u Crnoj Gori ljepše slušati onog koji pjeva ili onog ko propjeva? Ovo je tema aktuelna već ne samo u današnje vrijeme, ovo je tema koja je aktuelna već IHH. Ja ću se držati ovog svog posla ko pjeva zlo ne misli, tako da mislim da popularnost uvijek ima onaj koji pjeva. Da, što se tiče vaše kreativnosti, da se vratimo samo na još jedan detalj. Vidio sam u vašoj biografiji da ste radili i muziku za domaću seriju Istine i laži. Onda ste napravili i sjajnu prvu crtanu seriju na ovim prostorima koja se zove Lola i Mila. Zamolio bih režiju da pustimo i fotografije iz albuma, naslovi iz tih crtanih serija. Vi ste sve kreirali, pretpostavljam, scenario. To je jedna jako lijepa priča na koju sam zaista ponosan i onako jedna porodična manufaktura, što bi rekli. Inače, od kako znam za sebe, imao sam dara i smisla za te neke dječje i pjesme i moja karijera, mogu slobodno reći, je počela davne 86. na festivalu Naša radost, koju ja čujem da se ponovo aktivira, tako da veliko bravo za ekipu. Krenulo je od ideje moje supruge koja je počela da priprema svoju prvu slikovnicu namijenjenu našim ćerkama Loli i Mili. Izvala se i dalje se zove Šta je slađe od kolača i onako dok smo radili te ilustracije i sve to, ona je pokušala da sačuva sve one, ajde da kažem, sva ona sjećanja iz djetinjstva i sve one ukuse i mirise koji vas bukvalno teleportuju u djetinjstvo. I onda sam došao na ideju zašto ne bismo napravili da probamo, ajde da uradimo jednu epizodu pa da vidimo u kom pravcu će to da krene. I kad smo napravili prvu epizodu koja se zove Šta je slađe od kolača, onda smo shvatili da zaista treba da se bavimo tim i evo već brojimo 5. sezonu, jako puno lijepih komentara, ne samo na Balkanu. Sergej, kao mlad i kreativan mladić, imali ste neke ponude da se krećete i van granica Crne Gore sa vašim idejama. Bili ste prepoznati i kao talent za muziku, a čini mi se i za crtanje, je li tako? Pa tih godina smo bili prilično aktuelni kao najmlađa grupa u Crnoj Gori. Zvala se Vatrena srca, svirali smo na svim majskim spotrama, raznim događajima, jer i tada bilo ih jako puno. I 87. ili 8. godine, pošto je Podgorica grad pobratim sa Jerevanom u Jermeniji, dobili smo poziv. Ja sam iz osnovne škole Sava Pejanović, gdje nam je razredna Novka, velika Novka Ubović, odmah je odabrala nas, nekolicinu koju smo, ajde, ti znaš da pjevaš, ti znaš da crtaš, ti si dobar u glumi i tako dalje. Odabrala je nas 10, iz drugih škola ne znam koliko nas je pošlo i uglavnom bili smo tamo nekih 10-ak dana. To je jedno od onako ljepših iskustava koja se pamte za cijeli život. I bilo je svaki dan je bila neka manifestacija, aktivnost i onda jedan dan je bilo kao da vidimo ko najbolje crta i kao ko će najbolje da crta karikaturu. Ja, pa ajde, pošto sam stalno crtao i imam iskustva sa olovkom i papirom, uzmem da crtam i evo pamtim i prezime. Robert Nazarjan se zvao taj upravnik te škole, tog ljetovališta gdje smo bili smješteni i ja nacrtam njega i potpišem se dolje kao i dobijem, osvojim prvo mjesto. Još uvijek imam tu plaketu kod kuće i eto jedno iskustvo, eto, za malo da postane vaš kolega. Tu karikaturu, Sergej, s obzirom da je čuvate u kući, morate slikati i u sljedećoj emisiji, nadam se da me nećete izbjeći. Da je... Samo da je nađem. Samo da mi ne oduzmete posao. Neću, obećavam. Da, a s obzirom, znajući vaš karakter i vaš temperament, ja sam uradio neke smiješne slike i volio bih da ih vidimo i da ih komentarišemo. Prava za mene. Neko od paparaca vas je našao, jeste li bili skoro negdje na moru? Da, klavir mi je bio pokvaren pa sam morao da uzmem gitaru da isplovim. Da, naravno. Ja znam da ste vi raspoloženi uvijek. Ne bih smio možda svakom gostu, posebno političaru, oni vode računa, znate, da ne bude baš previše šale. Evo kako Sergej, složio si si vaš, mora li baš da bude violinski ključ? Ne vidimo svjetlo, da.
Pa otprilike ga ovako i složim. Ja volim da pogotovo svoj dio tamo, studio i dio... Da li vi to radite? Vi u Savu? Ja volim. Ja nemam te probleme, pošto nas 3 brata u kući, majka kad se vrati iz posla sve mora da bude na svom mjestu, tako da sva ta iskustva, nisam onaj klasični Balkanac koji govori ženi ti ćeš ovo, ti ćeš ono. Ja volim nekad uzmem stvari u svoje ruke. Da, recite mi Crna Gora... Bez kompleksa. Sergej, vezano za, sad pređemo malo na muziku, Crna Gora ima jednu specifičnu muzičku tradiciju koja je uzrokovana i samom istorijom. Uvijek smo ratovali sa nekim. Da li planirate da u vašoj muzici, u vašoj nekoj inspiraciji i kreativnosti uvedete i crnogorski melos u budućnosti? Da, ja sam odrastao na muzici Crne Gore, ne samo ovoj tradicionalnoj, već i na ovoj dobroj pop muzici, od grupe Makadam, Entuzijasti, od svih tih mojih dragih kolega, neki nažalost više nisu sa nama, ali negdje je to utkano i sašiveno zajedno sa mnom, tako da ja gajim snažne emocije i želju da ostanem vjeran tom našem koji je po meni i po mom mišljenju onako prilično autentičan, mediteransko nekako, kako da to nazovem. Ima i krša i mora i svega i ja to gajim kroz svoju muziku. Što se tiče tog nekog tradicionalnog melosa, ja puno razmišljam o tome da napravim pjesmu koja će, što kažu, da ostane za vijek i vjekova, ali to je jako teško. Iako ja non stop... Da li se možemo nadati da može to da bude i možda za Euroviziju, kada je Crna Gora? Pa što znam, treba da se desi. Ja kažem da svaka pjesma ima svoje vrijeme i svoje mjesto, bez obzira pisao je ja ili neko drugi, ali da budem iskren, baš u posljednje vrijeme razmišljam o tome da probam da napravim nešto što će da bude onako vezano za Crnu Goru i melosom i srcem i dušom. Recite mi, Sergej, vas je teško pronaći i dovesti u studio kada je Crna Gora i region u pitanju. Ne mogu da se sakrije. Da, zašto vas nema? Vidim da se držite nekih principa i upoređujem vas sa Zdravkom Čolićem i njega teško možete vidjeti u nekoj... Zdravko je jedan. Dobro, ali držite to neko dostojanstvo, ne želite baš da u svakoj emisiji uđete i da budete bukvalno svakoga drugoga dana u medijima. Pa dobro, mediji uvijek gledaju da popune prostor kako to obično biva i nije bitno da li ste bili prije 5 dana ili da li imate išta pametno da kažete, već samo da se popuni ono što kažu prostora. Ja generalno izbjegavam da budem na televiziji u medijima ako nemam o čemu da pričam i ako nemam nešto novo da najavim ili da skrenem pažnju neke druge teme, ali prosto nisam tip koji voli da bude pred kamerama. Da, a recite mi, kada bi sve crnogorske političare stavili na binu da pjevaju, da li bi prešli cenzus? Nisam baš siguran. Imate li, jeste li pratili da li su muzikalni? Nisam pratio taj dio da li su muzikalni. Znam da je u onoj prošloj garnituri bilo oni koji su voljeli da pjevaju. Ali nisam siguran, sad ne znam, da budem iskren kako pjeva nova vlast. Da. A recite mi, imam jedan kratak blok vezano za vještačku inteligenciju. Da li pratite, naravno, kada je u pitanju i muzika, evo, vještačka inteligencija je došla do nivoa da i komponuje neke nove pjesme. Da li se prilagođavate malo toj modernoj tehnologiji? Ne, i dalje se držim dirka, papir, olovka, to prosto bez obzira što pričamo o tome koliko se neke stvari nameću i koliko nas otupljuju, gledam po djeci svojih prijatelja, po svojoj djeci kad krene stani pani u školi, kad nemaju vremena da završe domaći zadatak, onda se pita vještačka inteligencija, ali su im tu već profesori, svaka im čast, doskočili pa onda već imaju sve teze pripremljene od strane vještačke inteligencije da mogu da uporede da li je to plod rada učenika ili su se bavili ovim drugim stvarima. Tako da ja smatram da bez obzira na sve ono, a mi smo skloni kao ljudi, kao ljudska vrsta da sve zloupotrijebimo i sve nagrdimo, što bi rekli narodski naši. Smatram da što se tiče same muzike i toga,
može da pomogne i olakšava u nekim situacijama u procesu proizvodnje, pravljenja muzike, ali ne u smislu toga da će vještačka inteligencija ikad imati emociju i dušu. Recite mi, da li Crna Gora kroz muziku može da promoviše evropske vrijednosti? Ne samo u Euroviziji, nego i kroz muziku možete da promovišete ljudska prava, zaštitu djece, ekologiju. Niste išli nekad u tom pravcu, jer ipak ovo što sam naveo opet ide u pravcu emocija. Vi pišete i radite emotivne pjesme koje su zaista... Ja pričam neke svoje priče, gledam na sebe kao naratora i kao glumca. Svaka pjesma je neka moja uloga. Ulazim u tu priču, u tu ulogu, u taj scenarij, ako mogu tako da ga nazovem. I gledam da ga što bolje i intimnije iznesem pred ljude i mislim da svako od nas ko je pred kamerama i kome je data prilika da bude dio javnog života, moramo strogo voditi račun o onome što pričamo, što izgovaramo. Skoro sam baš komentarisao da sve ono što kažeš uvijek neko čuje. Da, a recite mi, ove spotove koje sam gledao, muzičke koje ste radili, ima li vaše kreacije u tome? Čini mi se, toliko su ozbiljni, na visokom nivou, da sam ja zaista zapanjen, pa sam se uvijek pitao ko njemu ovo radi. Kada je u pitanju scenarija i scenografija. Od prvog dana sam negdje sebi postavio kao, neću reći teret, ali kao nivo ispod kojega ne mogu ići. To mi je želja još od djetinjstva, odnosno od tih nekih srednjoškolskih dana da upišem režiju kroz marketing, kroz sve ono što me interesuje, što je kreativno. Tako da sam tu negdje spojio ono lijepo i korisno, bez obzira što nisam pošao za Praga, skupljao pare, pa onda u nekom trenutku skupljao novac da idem u Amsterdam da upišem školu za inženjera zvuka i za produkciju, pa i to se izjalovilo zbog situacije u tadašnjoj Jugoslaviji, zbog ratova i svega onoga što smo prošli. Tako da, kažem, uvijek Bog imao nekakav drugi plan za mene, ostao sam tu i eto čime se bavim i šta radim. Da, recite mi, ulazimo u finale ove emisije, da li ste spremni da vidite karikaturu o sebi? Ja nisam sinoć pao, jedva čekam da vidim jer poštujem vaš rad, znam od malih nogu, slobodno mogu tako reći. Hvala, Sergej. I sa nestrpljenjem očekujem. Da, dakle možemo da krenemo. Sjedite vi slobodno. Sjajno. Da li ste ukrotili note? Trudim se. Vežem ih, ali teško. Teško je ukrotiti muziku i sve ono što muzika nosi. Da, iako ukrotitelji obično rade u cirkusu, ja vas naravno nikada nisam vidio u tome kao neke političare, ali u svakom slučaju cijenim vaš rad i dugo sam razmišljao kako da vas nacrtam, da to bude klavir ili da to bude neka kreacija, odnosno vaš intelekt kada je u pitanju muzika, jer vi niste zaista samo pjevač koji u finalu odradi onaj posao koji treba da urade neki drugi ljudi. Vi radite komplet aranžman kada je pjesma u pitanju. Jel' tako? Toliko sam ja shvatio. Ja radim muziku i tekst, aranžman, produkciju već rade neki drugi ljudi, ali sam naravno uključen od početka do kraja, jer ipak kad se pjesma rađa, ja je čujem kao što je čujete vi na kraju, tako da sam tu da ispratim da sve to bude onako kako sam negdje zamislio. A što se tiče cirkusa i toga, ja uvijek volim da kažem putujući cirkus, pošto smo mi non stop na točkovima i non stop idemo i imamo predstavu za ljude, tako da je ovo jedan da kažem, dobar muzički cirkus, jer u današnje vrijeme bez humora, bez muzike, bez empatije, nema nikakvog drugog smisla. Da, recite mi na kraju još jedno pitanje, da li je teško doći do ovo zato što ste visoki ili zato što imate visoko držanje? Ne, ja sam uvijek tu i dalje... Kada je Crna Gora u pitanju, uvijek ste kažu, tako, ne samo za Crnu Goru koja je moja i uvijek će biti moja, već za sve ja nekako sebi ne dozvoljavam da letim i da odletim. Tu sam na zemlji.
Naravno, ja se, gospodine Sergej, zahvaljujem. Nadam se da vam je bilo prijatno ovu emisiju pušteno. Uživao sam i više nego što sam mogao da zamislim. Već gledam mjesto gdje će da se nađe u ovom studiju, tako da još To će biti za mene zaista velike časte i da mi pošaljete fotografiju. Naravno, slika mi šalje. Hvala vam puno. Da, ja se vama još jednom zahvaljujem na gostovanju, a vama gledalci želim prijatno popodne. A mi se vidimo za 7 dana sa nekim novim gostom koji se ovdje može samo zabaviti, nasmijati i naravno promovisati. Ali zato na kraju će sigurno biti nacrtan.